Katari amiri wabo mukuru Mhm. niba nakwita nka fondateri wa Katari Mm. ari nawe watumye Katari iba igihangange Mm. yitabye Imana ajya ku myaka 70 yari akuze Yarakuze 75 n'umunani ni yarakuze ariko n'umunani ndakeka. ikiriho ni uko ubu bari mu kiriyo ibihugu byinshi byabihanganishije perezida w'u Rwanda Paul Kagame yihanganishije mugenzi we Sheikh Tamim Ya Sheikh Tamim urumva ko iteranwa ni na n'inshuti Tamim wacu ni n'inshuti y'u Rwanda mu by'ukuri Mm. kubera ko tumaze kumubona inshuro zirenze Mm. imwe aza mu Rwanda na perezida w'u Rwanda ajya Ya. muri Katari. Uzi ko yigeze no kumuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Congo urumva ko afite ukuntu aziranyeho n'ubuyobozi bwacu ubuyobozi bwacu rero bari mu kiriyo tunabihanganisha ko bagize ibyago. babihanganisha, ya. Yewe nkunda ukuntu bashyingura gushyingura niyo ari mukuru ntabwo ari ngombwa ngo bazane amaserike y'ibitangaza. ya nani serikeye bashyiramo Iyo mbicunze neza mbona rimwe mu mpamvu yatuma mba umuyisilamu n'ubwo bwose kugira bagushyingure kugira ngo bazanshyingure badashyizemo ibikabyo. Kuri iki gihe mbona ukuntu abantu bashyiramo ibikabyo mu ariko gushyingura. uzi ko ibyo bintu biteye ubwoba kubona umuntu ashyingura agakoresha budget iruta yabayeho warabibonye serikeye serikeye iriya modoka yitwa ngo ki hari Corbière kamera yampaye nk'abantu baza njye mba nibaza indabyo uzi ukuntu indabyo zihenda irimbi noneho amakaro noneho uzi ikibanza cy'urusororo ukuntu gihenda. none se Didi gushyingura ko ari ibintu umuntu aba yigendeye ngo numvise ngo ni ukumuha icyubahiro ngo ni ukumuha icyubahiro njyewe naje gusanga ari ukwiha icyubahiro ni ukwiha icyubahiro ngo namwe ngo wenda ngo ngo mugaragaze ko mwamwitayeho. Ariko uzi ko naje gusanga hari n'abantu batabara byitwa ko batabaye batazi n'uwapfuye. Uti gute isa nturuzi ko turi inshuti wenda wowe mama wanjye uramuzi sibyo ariko nka Miki mama wanjye ntabwo amuzi urumva nturuzi nk'ubu ngize ibyago nubwo ntabyifuza akitaba Imana ari we na Tamimu n'abandi bose dukorana n'iki byose bashobora kumperekeza kugira ngo bifatanye nanjye mu kababaro kimwe nuko nawe ariko byatugendekera n'undi uwo ari we wese dukorana ahangaha. None ugasanga 80% by'abantu baherekeje uwitabye Imana ntibari banamuzi ahubwo baje mu rwego rwo kwifatanya n'uwo bazi umukomokaho bafitanye isano. So ntabwo ari bibi urumva nanjye nkahita mbagurira none urumva mwaza tuba tuje kureba cyangwa tuba tuje gutabara ntabwo uratuzi sha bene abanyarwanda n'abantu batuye isi. Ya rero amiri wa Katari mukuru hano uriho yigendeye ariko amakuru ariho anakomeye nuko nubwo yagiye igihugu cye cyahise giterwa cyahise giterwa na Iran. Urabizi ko mu ntambara ya Iran iri kumwe mu gihe kibi bari gushyingura umuyobozi mukuru bari mu kiriyo ibi bagereye mu kebo bagerewemo ariko nabo ntabwo bari borohewe. Amerika ivuga ko wenda turaza kubigarukaho mu buryo burambuye mu buryo bw'ibiganiro byacu bisanzwe biganirwaho. Leta z'Ubumwe za Amerika zavuze ko nubwo bose biba bigamba ko zarashe ku birindiro ahantu hagera ku 140 ahantu hagera ku 140 uribuka ko ushe twavuga 80 85 90 noneho ngo basitarayikinze ku masiti 140 urumva mbese bimeze nko gukubita mu cyico. Ariko Iran nayo yarashe ibihugu bitandatu. Iran nayo iravuga iti ndabakubita ubwo yarashe muri Katari muri Oman muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri Jordania Bahrain ndetse na Kuwait hose icyarimwe usibye ko hamwe nyine ibitero byagiye biburizwamo ndetse nyine urabizi ko na mato atandukanye yafatiriye intambara yo mu burasirazuba bwa hagati itandukanye niyo muri Afurika ibihugu byariteguye abariteguye bafite ibikoresho kikabiburizamo arurasa bafite nayo igikoresho gifatika urasa afite ibikoresho bifatika ibikoresho byambukiranya ibihugu kikambuka kigaca hejuru ya Jordan kikagenda kikava muri Israel zindi bita intercontinental missile nayo igasanga ifite ibigifata
na bya bindi bisama ibisasu bimwe Yeah. binetraliza bikiri mu kirere, mbese nyine intambara iba irimo ibintu bikomeye kandi gahunda ya Iran irazwi ni ukwibasira ibirindiro bya Amerika aho biri hose ku isi. cyane. Aravuga ati natwe turabizi gukubita ahababaza ntabwo ari ukuza Gahunda ya kugonga Amerika nayo Pantagone urayizi ko ari ukurasira Iran impaka ifunguye Hormuz. paka ifunguye Hormuz Ariko Hormuz na yongera mpaka afungwa. na mpaka ihinduye ubutegetsi nk'uko twabiganiyeho ushize, ntabwo byoroshye. Hari abantu bambwiye ariko ngo Amerika iri kubikora nabi. Uburyo yabikoramo byose Ubutegetsi ngo nishyire ingabo ku butaka. ba rega buriya ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo. Ntabwo duheruka kubona misiyo z'abanyamerika zisakisidinga ku butaka, akenshi ziraferinga. So reka ibi bintu tubiharire mugenzi wacu araza kubisesengura aze kubisesengura ku buryo burambuye, ahubwo twe dusoreze ku bushyuhe bw'isi ngo bwatumbagiye. reka twivugire ku bushyuhe bw'isi. Canicule ni ubushyuhe bw'isi bwo muri Afurika bwo mu Burayi. Mu Burayi ngo birakaze cyane, ibihugu bitandukanye ubushyuhe bumaze gutwara cyangwa se bumaze kwica, ndavuga gupfa, abagera ku bihumbi 10 mu shere. Donc kugira ngo wumve ko ibyo bita catastrophe naturelle ziri tayari kuturangiza. Ibiza tutikururiye, ibiza tutikururiye bya kimeza, oya twikururiye wenda bihinduka naturelle wenda kubera yuko nyine ni ibi ngibi birakuruka nguko nta biturutse ku isanzure no ku miterere y'uko isi dutuye cyangwa se uko imeze, ariko harimo n'uruhare runini tuba twarabigizemo. Twahinduye isi, twatwitse amashyamba, twubaka amagorofa, dushyiramo za concrete, tuzana ibyotsi bizamuka bikagenda bigatwika akayungirizo katurinda izuba, kandi izuba ntabwo riri kure cyane yacu, hatabayeho ako kayungirizo byadutwika tugashya. Ubwo rero abantu bapfuye abari barengeje imyaka 65, ubwo urumva abakambwe nibo bapfuye ari benshi, abagera ku 9,000 nk'uwo ngabo 10,000 bari bafite imyaka iri hejuru ya 65. bari abakuze. Urumva ko ni abantu bakuze. Iki ni ikindi cyorezo tubona kimeze nk'icyorezo kije gikurikiye cyitwa covid, nayo yaje kuvubata abakambwe, nako kuri batabakambwe bahora bari mu mazi abiri ikabigizayo rwose. So ubwo rero urumva ko atari ibintu byoroshye. Tubwireho gake ku bijyanye n'igikombe cy'isi. Abanyaburayi bo tubihanganishe, nta kundi twabigenza. Ho ntabwo twaboherereza ingabo ngo zibarinde, nta nubwo twaboherereza amazi ngo baba, ni ugutegereza nyine iki kirere kizavugaho. Ni nabo baturusha tekinoloji, ubwo twazareba niba bafite ubushobozi bwo kwirinda muri ubwo buryo. Icyo twabasabira n'icyo twabakora no kubasabira ku Mana ngo bakomeze kwihanganira akaga barimo, Imana ibarinde. Ku gikombe cy'isi reka dusoze, nta match uyu munsi hari. Yego, ariko muri weekend zarabaye. Muri weekend Espagne uko byari biteganyijwe niko byagenze. Ntabwo twakwirirwa tubitindaho. Ikipe enye ngo iki? Ikipe enye ziyoboye isi. None ntabwo wari umukino uravuga ngo uko byari biteganyijwe niko byagenze. Oya, nka Argentina ya Messi uzi ko barayibiye ku buryo bugaragara. Ku mukino wa mbere yakinnye kugeza ku w'ejo. Nibyo nagira kuganireho. Argentina yagize itya ihura n'Ubusuwisi, uzi ko twayihaga amahirwe. Ariko aya mahirwe twayihaga Ubusuwisi baburayihagamye. Ntabwo yayamerise. Buyihagamye bigeze ku minota 72 umukinnyi w'Ubusuwisi bamuhaye ikarita y'umutuku. Udasobanutse ko umukinnyi niwe bateze. Bamutegera ahantu atari no mu rubuga rw'amahino, arigusha. Umutoza umusifuzi aba turigushije ndaguha umutuku. Agatese bwo nakwigusha ntiwampa umutuku, hasi muri penalty ngo nari nteje ibyago ngo wari gufata decision igoranye. Ariko birangira umusifuzi yari imbogamizi ikomeye kuri Argentine. Kuko iyo Ubusuwisi bugumya kuba bwuzuye 11, Argentina byari byamaze kugaragara ko byayikomeranye. Kuko n'ubundi nubwo Ubusuwisi bwabonye umutuku, umukino wari urangira bari igitego 1-1. Bajya mu nyongera, Argentina urumva nayo ntago ari umwana
wasiga ibiryo ku isahani mu nyongera y'isi irangiza akazi. twabonye utuvidewo ducaracara tuvuga ngo Infantino na FIFA bafashe akaboko Messi ngo bamuhe igikombe. ko Messi ni umukinnyi ukina muri shampiyona y'Amerika kandi igikombe kibera muri Amerika kandi Amerika yavuyemo kandi uzi igihombo Cristiano yateje igikombe kuvamo. Messi rero ageze kuri finale bangiza bakaduhereza umukino uri fair basi byabatwara iki. Gusa kugera kuri finale bishobora kutamworohera kuko ubu ngubu bategerejwe guhura n'ikipe y'Abongereza. Abongereza nabo bavuga ko aribo ba nyiri umupira ngo nibo bawuvumbuye, kubiba rero bishobora kutemerwa. Bamaze kugitwara kangahe hari? Abongereza iki gikombe ntabwo bagifitemo amahirwe. None se nyine Argentine urebye niyo iheruka iki gikombe. Ubufaransa uzi ko nabwo bwarakomeje na Espagne yaje kugaragura Ababiligi nayo irakomeza. Ubu rero dutegereje umukino wa Espagne n'Ubufaransa. Espagne n'Ubufaransa ku munsi w'ejo. Hakaba hategerejwe Ubwongereza na Argentine. Aho ngaho noneho utanga amahirwe. Espagne n'Ubufaransa ntabwo ndi bubogame, nawe urabizi ibi bintu ko bizarangira. Espagne n'Ubufaransa ninde uha amahirwe? Aha ngaha rero ni 50-50. Nta kintu navuga. Ubwongereza na Argentine kubera ko Argentine ariyo bashaka gushyira ku ibere. Argentine izatsinda Ubwongereza. Hanyuma twasoreje se Kagarara ageze. Kagarara rero, Kagarara ndabona ibintu bimaze kuryoha. Birashoboka ko uyu munsi bashobora kujya mu birunga. Nabonye nijoro baraye bagiye kwa The Ben mu rugo. Abantu bakavuga bati The Ben ari kurira hiti kuri Kagarara. Abatangiye bavuga bati yicishije amazi, yagiye kumuririmbira n'iki byose, ariko banayabakiriye bose uko ari batatu, Ashton Hall, Ashton Small ndetse na Indian Ashton Hall, bose mu rugo rwe. The Ben. Hanyuma haza n'abandi bahanzi benshi, nabonye mu Kitoko n'abandi bahanzi batandukanye bagize ibirori byiza. Mu by'ukuri nabonye ejo bakoze utuntu twinshi twiza muri no weekend, ku buryo nibo twabonye mu by'ukuri bibasiye imbuga nkoranyambaga. ariko umenya yanatashye. Nanjye ndagushimiye Isa. Inteko y'amakuru nakagaruka, amasaha yo ndabona agiye. Miki, umunsi mwiza namwe mwese mukomeje kudukurikira, mugira umunsi mwiza.